wearing some bling bling made by Gucci, riding a 305 Ferrari. Cross me somewhere in the street maybe, I would just look at your feet without a $300 pair of shoes. Don't even... Pozdrav ljudi, s vama je Matex. U našem klipu ću ispričati životnu priču Gamabunta, pa krenemo. Gamabunta je šef žabac na planini Miyaboku. Njegovo ime se ponekad izgovara samo Bunta. On je najjači i najveći od svih žaba. Mogli su da ga prezovu Jiraiya, Minato i Naruto. Pozadina. U prošlosti kada je Jiraiya pokušao da prezove životinju, bio je prebačen na planini Miyaboku jer nije imao potpisan ugovor. Naleteo je na Gamabuntu koji se u tom trenutku borio sa zmijom, a Jiraiya mu je pomogao da pobedi zmiju, bacajući je visoko u nebo. Kasnije kada je Jiraiya trenirao Sage mod sa žabama, Bunta mu je saopštio da veliki mudrac žaba želi da popriča sa njim. Narednih godina koje je proveo na ratištu, Jiraiya je prizvao Gamabunta da mu pomogne u borbi i on se uvijek odazvao tom pozivu. Za vreme napada devetorope lisice na selo Lišća, Bunta je bio prizvan od strane Minata da pomogne i da odbrani selo Lišća za vreme napada devetorope lisice. 12 godina kasnije Naruto ga je prizvao na svom treningu sa Jiraiom kako bi preživio pad sa litice. Zatim ga je prizvao u borbi protiv Gaara i Shukakua i pobedio. Posljednji put u animeu je prizvan zajedno sa Gamahirom i Gamakenom tokom Painove invazije da pomogne u odbrani sela. Sposobnosti Gamabunta je vrlo velik i moćna žaba. Njegova snaga je bila jednaka Mandinoj. Mogao je da koristi veliki mač Tanto i vrlo je dobro rukovao njime. Tako je mogao da koristi vodeni stil, a kada je prizvan Jiraiya je kombinovao svoj vatreni stil sa Gamabuntin žabljim muljem kako bi dobio tehniku žablje vatrene lopte. Mogao je da se ravnopravno bori sa Shukakuom i Kuramom, iako su one repate zveri. Zanimljivosti. Gamabunta se pojavljuje na početku prve epizode prvog dela Naruta i samim tim je prvo prizivanje prikazano u Naruto animeu. Njegova visina u drugom delu je 17 metara. To bi bilo to što se tiče ovog klipa, nadam se sviđa ako jeste, opite like, a mi se do sljedećeg klipa vidimo, peace. I'm wearing some bling bling made by Gucci, riding a 305 Ferrari. Cross me somewhere in the street maybe, I would just look at your feet without a $300